Okay, hello guys, welcome back to my YouTube channel. Novay tum dak junior class long pre Christmas celebration do non decorate log lo hostel tum an. Ajak tum first year skin tum exam do bam lang tum ni tum ang decorate bom lo si. Novay celebration semenang nan bom lo ni exam jo elo posin no mang ke video ki ban ni phan pinang an sik pon pathik pon do tang lo si ni ta. Nang nan no ni break camera pinang klang pon po. Christmas celebration ni angkel te pinake hostel to anake hem te dampo holiday pilo asi we enjoy di campo we aju vlogs nang lan no bam ani ekon po. Paklang polo. दोस्ती की हवा चलने दे जरा, जलने वालों को जलने दे जरा, धोखा दे जाए अगर कोई तो मन का रेडियो बजने दे जरा. Finally, kita pen decorate. Pipen non ke aporang de alo Christmas along pite program banking policy kikan drama kiklem has be nang bom asi chonghong lo साथ रहते यूं ही वक्त गुजर जाएगा, दूर होने के बाद क्यों किसे याद आएगा, जी लो ये पल जब हम साथ हैं दोस्तों, कल का क्या पता वक्त कहाँ लेके. Okay, hello guys, non again kolas athengo sido program ta kecheng polasin non ko chengche ko isi ko athengo video na ke fancy bang ju do ba ke hala kolas junior kolas nombosko junior kolas ko si athengo an non ge hapu program ta tane do na accepted pilo ni ta athe ini bang ke last day lo itum la dakido ida pege hostel to ansam hem se dampo morning 2022 lako siran tunji pasi di last day lo pasi pinaan ni parong tikang lo bye bye kali apu mo kapega sen semenglan bom. Religious and cultural celebration among billions of people around the world. It brings immense happiness, joy, glory, prosperity and good vibe. And initiates the season of Christmaside, which historically is in the West lasts 12 days and culminates on 12th night. Christmas is celebrated as the birth from there, we will blow it from here and ke program ki juda po buben pidangan kikan hai paklang alo pidangan muni tu stone pe program ki jupo no mang ke chong slang pipi dan do lan le Here
Stay